Nizere Bussoas, Rwandeji, Muraho. Mao. Uzahururu wanjye. Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Genboy. Genboy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Genboy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Genboy, faz a festa acontecer. Genboy, a festa já começou. Seja para passar as suas férias ou para o fim de semana de descanso, o Pool Hotel é perfeito para si. Um hotel bem localizado, extremamente charmoso e um staff fantástico. Desfrute de todos os sabores que oferecemos. Todos os espaços foram pensados para privilegiarem o seu descanso e conforto. Pool Hotel poderá também desfrutar de quartos com um ambiente acolhedor, quartos super confortáveis. A decoração te faz sentir dentro de um palácio. Pool Hotel dispomos de espaços para reuniões, casamentos, batizados, congressos ou eventos corporativos com total privacidade, conforto e segurança. Pool Hotel, venha conhecer. Nuko rero abadukurikiye muri aka kanya televiziyo yacu ihikorera hano Ajuda TV, turagira ngo tubereke bimwe mu bicuruzwa biriho bikore byazanwe hano kugira ngo abanyarwanda bari muri Mozambique babashe kugira icyo bigurira. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabo murabona ko imyambaro yabo ihari, hari na za mayoneze zikorerwa mu Rwanda, hari niyo twakwita marigarine n'ibintu byinshi. Rero hari ndahabona abantu bakunda agacupa rwose, ndabona hageze na mitsingi. Abantu bakunda agacupa mitsingi nazo zahageze, hageze n'ikimuri. Ndagira ngo rero mbe umwe mu bariho bamamaza izi produit abanza babwire, agiriye ikintu abwira abakunzi. Mama, wagira ngo ubwire abakurikiye televiziyo yacu ikorera kuri YouTube ni ibiki byiza wabazaniye muri ino standard yanyu? Yego murakoze. Nitwa Leya. Ibintu mfite ncuruza ibintu biva mu Rwanda. Dufite Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, ibitabo by'indirimbo, dufite urugori, dufite imyenda iva muri Kwesa, dufite jezi za Rayon Sport n'indi myenda ya Made in Rwanda, dufite akabanga ko kwa Nyirangarama n'amavuta y'ikimuri yo kurya nayo kwa Nyirangarama, dufite icyayi cya Rwanda Mountain Tea kirimo tangawize, dufite ikawa ya Maraba, amajyani ya soya, imyunyu ya gikukuru, dufite akabanga, aka ni akarabo, ni biswi zikorwa mu bijumba zo kwa Nyirangarama, urwibutso, dufite ibumba ry'icyatsi, dufite urwagwa rwo kwa Nyirangarama na mitsingi zo mu Rwanda. Murakoze. Okay, uyu mama marakoze cyane. Rero abadukurikiye muri aka kanya murabona ko abafitiye ibintu byiza, ariko ntago twabura kwereka abantu bose banywa agacupa ko hari n'urwagwa, hari n'urwagwa kaba na mitsingi nziza cyane. Ndumva umukameramani ashobora kumfasha akayifirimara rwose. Iriya nzoga ni inzoga yo mu Rwanda, nayo ikorerwa mu Rwanda. Ndakeka rero twakwegera hino tukagana ku wundi. Hano turahabona imyambaro yanditseho igihugu cy'u Rwanda, yanditseho igihugu cy'u Rwanda, ishobora kuba ari ikorerwa. Ndumva rero twabaza mushiki wacu nawe uriho uyigurisha kugira ngo atubwire iyi myambaro irakomeye, ni myiza, kugira ngo nawe agire ibyiza ageza ku badukurikiye muri aka kanya. Vamos perguntar a esse moçambicanos, está a vender essa roupa modern de Rwanda, para dizer moçambicano que quer comprar camisolas, chapéu, coisa boa para a dizer moçambicano que está aqui para vir comprar. Minha amiga, nós estamos aqui, Tapanhão, você está a vender roupa, está escrito Rwanda, Modern Rwanda.
Para ti, essa camisola tá bom? Sim. Ok, posso dizer, pessoa que tá te ver agora no YouTube para qual é a coisa boa que tá vendendo aqui nesse stand de Rwanda? Temos aqui camisetas personalizadas de Ruanda, nas cores da bandeira de Ruanda. Temos aqui chávenas personalizadas, com muita qualidade. Muita qualidade. Ok. Posso cumprimentar a pessoa de Ruanda na língua de Ruanda? Você conhece? Ok. Posso dizer a pessoas ruandeses, Muraho? Mao! Muito obrigado. Mushiki wacu rero arakoze cyane, aratubwiye wumvise ukuntu abashuhuje abanyarwanda bose mudukurikiye muri aka kanya. Ndumva rero twakwegera mushiki wacu nawe uri hano uhagarariye uruganda rwa Nevada, nawe akagira ijambo ageza ku bakunzi benshi baza no mazi, akababwira ibyiza by'aya mazi kugira ngo twese tubashe kugira ubuzima bwiza. Mushiki wacu rero tubanze kugusuhuza, ndumva wabwira abakunzi bacu ubwiza bw'amazi. Aya mazi ni meza cyane, abenshi ntekereza ko mumaze kuyamenya. Ni amazi yitwa Nevada, akaba tuyafite muri litiro 1.5, tuyafite muri litiro 6, tuyafite mu nusu ndetse no muri litiro 18 n'ibice 9. Amazi rero muri rusange ni meza, ariko ayacu ya Nevada afite akarusho. Murakoze. Arakoze cyane rwose mushiki wacu, arakoze cyane kubera ko atubwiye byinshi kuri ano mazi. Aya mazi turayazi, abantu bose bari hano muri Mozambique. Uru ni uruganda rwiza rero nk'uko abibabwiye. Ku bakunzi rero hano turahabona abandi banyarwanda bafite ibintu byiza cyane, ndakeka n'ibyo kurya bijyanye n'amasambusa. Reka twegere rero nabo kugira ngo batubwire ibyiza batuzaniye. Ndahabona boro cyangwa keke nziza cyane, ndahabona abantu bakunda kurya akanyama, ndakeka ziriya sambusa n'izinyama. Ndumva rero bariho baramwita Juru. Reka tubaze Juru, ese aya masambusa yawe ni igiki cyiza wabwira abagukurikiye? Ni igiki cyiza wabwira abadukurikiye muri aka kanya ibyiza by'aya masambusa, kuko ndabona abantu benshi bariho bayagura? Ni igiki wabushyiramo? Ni ibintu bisanzwe, ni inyama nziza, just ni ibyo ngibyo. Umwihariko wazo ikindi, izi ni sambusa urya n'indwara ufite zigakira. Abakunzi bacu rero murumva ko uyu musore wacu w'umunyarwanda uri muri Mozambique, abantu mushaka kurya amasambusa meza mushobora kurya, mwaba munarwaye mugakira. Ni ibintu byinshi rero ababwiye, mushobora kumugana mukagira gute mukamwabona aya masambusa. Ikintu twakubaza abadukiye muri aka kanya, aya masambusa tutaje hano ni hehe waba ukorera kugira ngo abakunzi bacu babe bakubona? Dukorera Espresso Ureni Bay. Espresso Ureni Bay. Ubwo rero abadukurikiye muri aka kanya ndakeka ko mwamaze kumva ahantu muzamusanga aya masambusa meza ushobora kurya, waba ufite n'uburwayi bukaba bwagira gute, bukaba bwagenda. Nuko rero nago twaceceka tutababwiye ko abadukurikiye muri aka kanya mwibuke gukanda subscribe, share, mujye muri comment, mubashe gukurikira uyu muhango nyirizina twahereye. Noneho ndakeka nyirizina mu kanya gatoya cyane uwo muhango urabutangiye. Niyo mpamvu rero mbwira abadukurikiye rwose amaso muyahange televiziyo yanyu kandi yacu, kuko ni byinshi byiza muhishiwe. Reka rero tugane ahantu hagana nk'aho bacuruza ikawa. Ikawa ndahabona product. Abakunzi bacu rero badukurikiye muri aka kanya, tugeze ahandi naho bafite ibintu byiza bariho bereka abanyarwanda baje hano kwifatanya mu gikorwa cy'umuganura.
abadukurikira muri aka kanya nagira ngo ngiye guha mushiki wacu kugira ngo abashe kubabwira ibyiza za zino produit dusanze aha ngaha nk'uko twahaye umwanya abandi mwabonye, ndagira ngo nawe atubwire izi produit. Mama, estamos aqui a vender um produto. Pessoa que está assistindo no YouTube quer saber como é que esse produto funciona, como é que ajuda o que na vida. Posso explicar no melhor esse produto na saúde? Como é que para a pessoa saber? Muito obrigada. Eu falo aqui em Aguanda, mas melhor eu explicar em português esse produto, porque esse produto é internacional, não é produto nacional, né? Meu nome é Janet, eu sou ruandês, estou aqui em Moçambique 4 anos atrás. Eu trabalho na Dinafarma Internacional, é uma empresa que usa produto natural, alimentar para prevenir e tratar doenças. Pode usar para prevenir, pode usar para tratar doenças. É por isso que hoje, porque eu gosto do meu país, gosto do meu país também, Moçambique, é onde estou a viver. Eu levei meu produto para mostrar meus amigos, amigas e famílias. Por exemplo, aqui nós temos dinatônica. Dinatônica é muito boa para prevenir aborto e ejaculação precoce. Temos para lá ácido úrico para proteger rins. Muito obrigada. Twongeye gushimira rero mushiki wacu, ngira ngo abakunzi b'igi Portugal mwabyumvize ko mushiki wacu ni ibintu byinshi atubwiye bakora kandi bishobora kudufasha mu buzima rusange. Abakunzi bacu rero ntimwibagiye gukora subscribe kandi mukore share mu gihe no muri comment kugira ngo mubashe kugira ibintu byinshi byiza biri bibere hano turi bubagezeho. Murakoze cyane rero nakagaruka naho mukanya.